Nongeye kuguha ikaze nshuti mukunzi wa IGP. Uyu ni umwanya ngira ngo nguhe amakuru agezweho ku ndwara y'icyorezo cya Marburg, indwara yo kugira umuriro mwinshi ukabije, aho kimaze kwisasira abagera kuri 6 biganjemo abakora kwa muganga, ariko abandi 20 bo bamaze kucyandura. Kuva iki cyorezo cyagera hano mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje yuko abagera kuri 20 nabo basanzwemo iki cyorezo, mu gihe hakiri gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane ababa barahuye n'aba bantu cyangwa se n'abandi baba baranduye iyi ndwara, dore ko kugira ngo ugaragaze ibimenyetso by'iyi ndwara abantu babe babasha kuyikubonaho biri gutwara iminsi hagati y'ibiri kugera ku minsi 13. Iyi ni indwara yakuye benshi umutima, ariko Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gushishikariza abantu no kubahumuriza yuko badakwiye kugira impungenge, kuko nabo bari mu ngamba zikaze zo kuyirwanya ndetse no kuvura no kwita ku barwaye. Iki ni icyorezo kandi cyagaragaje imbaraga nyinshi cyane, kuko urebye uburyo cyandura kugikumira biragoye, ariko niho hahandi tugomba gushyiramo imbaraga mu kugikumira no kukirwanya. Abantu benshi bakomeje gukuka umutima rero bibaza ukuntu byagenda mu gihe guhangana n'iki cyago byaba bibaye ingorabahizi. Bakomeje gutekereza ku kibazo cya guma mu rugo. Ese koko guma mu rugo yaba igiye kugaruka hano mu Rwanda? Abenshi bari kwibaza uburyo babaho mu gihe baba bashyize ubuzima bwabo mu kato ko kuguma mu rugo. Mu ngamba zafashwe ariko, nubwo abantu benshi bakomeje kugenda bagira impungenge ko basubizwa mu rugo cyo twamenyereye nka lockdown, ariko mu by'ukuri mu ngamba zafashwe nta guma mu rugo irimo. Muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye, ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane ahavurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye, cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi, ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi byo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa, kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga, kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icya mbere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Tuboneyeho uyu mwanya ngo twihanganisha imiryango y'abahitanywe n'iki cyorezo, kandi tubizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi. Ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda ibyorezo byabanje. N'iki nacyo twizeye ko tuzagitsinda vuba. Murakoze.